Mahk isu. Tuan patak en men masako. Parsi kay oson kawewen ko sanato kay mapachota sang Jerusalem apakon peneren Jesus. Rache kata tuan na kay sapol machon patang ko arkenyang sak ni pesamen ni ar sosyokonomiyom nin tuan siyak me parsi ko kanindara mas korosen kenwiya. Pwe parsi ko bilmen sus koros raken taur siyak maraken ale sang ren men susan kawako. Yei marasosyakan mga marasosyapan omyom mas tuan siyak katotoan men kawako. Rasosyakan kang mekosh makan wusikto sang wasanashnash kan marasosyakan witan mas. Rapilkan wiya siyak chocho marale sang ren men kawako tuwa siya wiyapen witan kap, witan tal o witan tal pras o pechkan. Parsi ko oson kawewen ko sanato ko kalalabak ren Jesus pasyawanong. Main, tama sapon mo muchon batangkan so siya kanyang kikapayata siya katotoan sa machail men kawako. Niyar kanyang siya mga sosyomiyom mas. Asisas kachin sa pangrail masani. MEHLELO siya maiseya mapung niya ko patar tuwan na may malaunen tuwan mainching tiyaro. KOHT masani, aramas pukas ken kakakenyan ya rail lokaya, akapet rail kaninen to sangye. Sosya kacha benar ken kautok yong ye, poraken pataki weche kosanatan aramas tane pulsang ren KOHT. Apil masani, kumail ken kasela kosanatan KOHT, o kenin sanogi siya kapayata siya katotoan aramasakan. Apil kachin usela che masani. MEHLEL, pagkumail ken kawala ko sanatan KOHT, pagkumail na pali mau pe na may chiyangkan. Po Moses ko saneti, masani, kayan kakakis samam o inom, o memen me pan lalawa samete ine e pan kamakamala. Akumail kenut patakiwe, maarama samen ane kumekosh me kaksawase kisame o ine, e apinta korpan mech, mawewe kisapol men KOHT, tene solara ni kepukan SOWESE seme o ine. Eri, itu wana mailkin kawela maasanan KOHT niya mailkin patakyong mechikan chiyangkan makmailkin benuyata. O bilmiya sangan chiyak chocha maraseng mech, makmailkin wiwuya. Tama kin kasaminela aramas. Jesus aripilkachin malipepene pekono maasan yung rail. Mail koros rong yamawo metemete wo mech. Sosya mekosh menlikin aramas makin kolong lale kin kasamnela. Pwa mekan makin koy isang lale ye I makin kasamnela aramas. Kumail rong mamyesa lang umail men rong wasa. Niya kashkash lasang ren aramas ako o kashilong nanimo sapol machon batang ko ap kalalapak rewewen karasaras pochech. Iyar masan yung rail. Ta. Kumay social alakong sang aramas chikan. Kumay sesa me social mekosh menlikin aramas makin kolong lale kin kak kasamnela pwe kiya social kin kola nan mongyong pwe nan impuin mga wasa kin kosangye o kola likin palware. Niya kachin masani mesh Jesus kachin kateteta tuwan songan mga koros mawang aramas. I arpil masani. Makin kota sang lalan aramas ye I makin kasamnela aramas. Po sang lalan aramas sang nane mongyong melamalam suat kan kin kota sang ye makin karayong nantipen siyak suat berap kamaramas kamal norok o ya sang suat chikan koros peach sar suat peirin lalawe aklapalap o sokauchi. Sang suat pukash koros kencap sang lalan aramas o ima ken kasaminela aramas. Enli emen poson. Jesus kashkashla sang wasaw, kashkashlang nan wain tair. Ap kashlong nani mwewo sosyo kuporki aramasakan en ese me kashkash wasaw, ap sosyo kakrurla. Wali emen mangansaw chiatar pon na kasinsarapin kes ap aseta me kashkash wasaw, ap petelong alacha nani mo partiyong mon alwalweko.
Ilian lekimen iputi Penisia nanwain Syria. Iar bakuran Jesus en kachin kausa sangan suwato ren na kasin sarabeno. Jesus ar kachin sabang masani. Kichail kamonga mas sarikan, pues osyo koneng alakanan sarikan o kasetiyong ketikan. Liop sabang, bacawan, melel main, ap kasin ketikan pilkanyang chingalang maramaran en sarikan ar chingal panche pelkan. Jesus ar kachin sabang masani. Pwede tuwan ng pasabangan, ukuway ni momo, pongan suwato ko sangar renong kasin sarabeno. Liyo aripurala ni imwew o tiarata mena kasin sarabeno, uyawano nantawe, angan suwato ko sangar. Jesus kachin kakailata ol salangopan o lo changmen. Jesus ar kashkashla sang sapwentair, ap kachin kait ni kailan saiton, kashilang len Kalili o Coachella winta kapolis. Haramasa kay ap karatong re ol salangopan o lo changmen, o bagian kachikitang limekan pawe. Jesus arikare sang olo nan pakono, ap kachikilong nan poren salangay ko sapwel marakilang ko, o kachikipilan tawase, o toke kilawan olo. Jesus masan talang nan lango kachin asma Marta ap masan niyang olo epata mawewe wasak pasang. Niyan sa wacho paran salangan ol pa wasak pasang o salin lawa pa sapatakta iyar chapiata lokayata. Jesus arikashin kalikrail ti koras rate pa intayong amen me kochech. Atuan-uan kaya kailail me kachinuyayong rail, ituan ar kailail en lo kasali manaman wach. Irail koros me yang rong wiyaben manaman wach, rap malamalawan kila o intinta, wiyaben nin limekan minanan mau melel, puyakin kupure, puya masalangopan kanan rong atawasa, o kun kachin kalokayata melochangkan.